40 mga explosiva ella pwede recubri el miembros del Philippine National Police alina Sector 1 del area of conflict alina Lustre Santa Catalina del pasaw semana. Iya presenta ng membros del media ayer mismo ali adentro del Zamboanga City Medical Center. Este base mismo na palabra del Sector Commander del Sector 1, Police Superintendent Kenneth Mission. Si Mission niya abla que este mga explosiva, el posible para benta, si agara con este na malmanera. May na-recover tayong iba-ibang OXO, unexploded ordnance, sa part ng Lustre. Merong mga 40mm, M23, grenades, and marami pang iba na recover unexploded ordnance. Ele así claro que monton pa siyempre mga igual klase de explosiva el talilang aura na lugar. Rason si porque no hay pa siyempre sila man clear con el entero Sector 1 donde incluido el mga lugar de Lustre, cuantos parte del Zamboanga City Medical Center, Santa Barbara, y cuantos mga kalye alin na mentionado lugar. Yung part ng Lustre, patuloy pa tayo sa clearing operation hanggang ngayon. Nadiila initial investigation durante el clearing operation ayer aga. Sila ay inkunta pa 7 mga muerto cuerpo desde grupo del MNLF Miswari Faction alin na mentionado lugar kita causa malolor este mga tiempo. Este un significación asigun que hindi pa pwede anda mga sibilyan alin na lugar siendo hindi este bueno na salud del un persona. Si Mission niya abla que este mga explosiva, el man turnover sila na Explosive Ordnance Division o el BAM Squad por el propio disposisyon y para hindi mas causa peligro na di ila mismo grupo. Asigun na palabra del portavoz del Mando Policía Regional, Police Chief Inspector Ariel Huesca, tiene asigun 4 sectors el ground zero y sila taase preciso para limpia con este na mas corto tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.